Mntwana bhuti size sidibane namhla ubuyaphi mntwana bhuti? Hayi uyabona andizombizwa nami ngiyajabula lokuthe nawe sigcine sibonene. Hawu mntwana bhuti. Ngi-stressed kabi andi ngiku-level 3 we-stress. Kwentekani mntwana bhuti? Awuthena do mntwana bhuti. Usangakwayiva la indaba yami yokuthi bantwana bawutholanga khisimusi. Ukwayiva? Ngeva bathi wadla imali emshini. Kuthi isukela ngani imali emshini uthe badlene ekhaya. Kwentekani? Yathi ukuthi andizombizwa le mali yemshiba bengakaqondi mina kuyinathi. Hayibo. Kwambani kanti kwentekana ungisheleka. Uyabona andi nakukhulunywa ngemuntu lobeketelako la Swatini. Hayibo. Ngiyabeketela esigabeni sekuthi umuntu nakathi sasithandzane ngibeketele kuze kufike lesigaba lapho khona azange nde stupid. Ukwenda stupid ngubani lo kwenda stupid? Mirenda ngisukelwa nguye. Hawu mntwana bhuti. Uthi ngakhisimusi ngomhla 24 and uyasensa. Uthi ukuphi? Nithi mina ngilala ngihlala khona. Uthi awuyiboni iweather ukuthi ikanjani? Uthi uyayibona iweather vele kulakhada. Hayibo. Uthi awufisi nje ukuthi sinde chapter 3. Uthini ke wena? Okay lapho ke lemizwa inalokuthi khukhu ngalothi ngiyamathi ke vele lo uthi ingodi ke kulethi info letho naso first gaba sekuthi nje vele unginombolo wani. Kanti ufuna kudlala ngami. Uthi andi uyagibela kanti usho ugibela embhedzeni. Hayi. Ugibela embhedzeni. Uthi uyagibela bosomfakele wena le mali. Hayi, andi wathi nje nakakhuluma lendzabe ukuthi angiyafuna ukuthi etela kimi sitofuqana ngemakhala shindisane emalwimi sende chapter 3. Ngathi mina house ngingabonga kakhulu uthi ufuna ukuxolisela ngalo chapter 3 la lokuthi sodlele imali. Usangisenda imali ufuna ukuqala kimi. Manje ufuna ukuqala shiya isikhiya sasendlini le kanti hayi awumntwana bhuti. Awusenda ngithi ngisenda imali uthi 200 kisike angelekele nga50 atobona ukudimisela kwami. 250. Yathi ngisangitshela nyalo ukuthi uyabona kube lo 250 ngathenga nayisola yesikhathulo sami. Because hayi ukuthi bekude kungabe ngingakwenda kunenge bengakwende. No kwenda kona mntwana bhuti ukuthi sale sibonana mntwana bhuti uyangizwa. Manje anti lapha manje ngifuna mina ukuthi lo muntu sale aba ngumuntu lo badla exactly nyalo abone lokuthi nami ngingumuntu ngiyacabanga lokuthi wangenda stupid ngifuna lokuthi umuntu ongahlanganisela lamakhamba ngoba ngiva bathi uyabona bona lalela ke mntwana bhuti ngikushela indzaba ngithi mina uyakubona lo yebo uyakubona lo ngiyabona umsudane akuso umsudane yini lo anti bokufutha lokhu mntwana bhuti uzithi indoda kulungele hayi lokho uthatha lokho nje mntwana bhuti ufuthe mbambe yangifa manje anti lento iyasebenza invele strong. Lalela lokho uyathatha ukupheke ufuthe ngakho uqatheke ngakho uqathekisise mntwana bhuti yangithi uqathekisise isikhathi singakanani lalela mntwana bhuti ungakashisi kwaphuma sigwebe la ngemuva awuyekele mntwana bhuti namuhla usitakelwe yangithi wafa kuhlupheka uyangithi emva kwaloko konke kujakulungela mntwana bhuti wente kona kufika kimi sengiyeva mina ukuthiwa umntwana bhuti siyagedla umntwana bhuti akasanamali umntwana bhuti sewahamba inkinga ngihla ngimbona noma nganguphi la mntwana bhuti ngithatha la ungalayeli umuntu yebo ungabuke shamuva uthi andi ngifuthe ngaloko strong kuze kuba ngathi lalela ngivesi uve ngathi ukushaya sigweba la ngemuva nakushaya sigwebe la ngemuva kusho impumelelo yakho mntwana bhuti. Ngiyabonga anti wami. Lalela mntwana bhuti hamba mntwana bhuti. Batha kubonga asanyodosa sigweba ungabuke shamuva hamba. Okay anti. Yeah.